Mungu mwenye rehema Nairobi wilaya hamtotekeleza wajibu zangu au kweli au aminifu zitendwa zangu nazijowafikiana ni faida jimla tahensi yeshesiwa mjijengo shangazi mbele na usteri ishari ya mshinzi shakomoro. Donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions. Reçoit le serment de Madame la gouverneure et lui en donne acte. Dit que le dit serment sera consigné dans un procès verbal établi par Monsieur le greffier en chef. La Cour adresse ses félicitations à Madame Moulini Siti Kawata et la renvoie dans l'exercice de ses fonctions de gouverneur et de lieutenant de l'armée. L'audience est élevée. La Cour. Zania ukaya nyondu mdunga au har réseaux sociaux ya himana hanyu agodan ba Odin Souf gasi au palais du peuple Moroni ngardunga au investiture ya he gouverneur mnyumeni Madame Situ Farwata ikao zinyakatinda zinuizo uzo wakaula biso amini ya urengo mbango wa huruma sheso shangazija hadhahirin wazima nekuru wazima ne raisi ne mavama na wadaula ne ngazija pia kozi. Excellence, Monsieur Azania Soumani, président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, Madame la Première Dame des Comores, Madame Ambal Azali, Madame la gouverneure élue, Siti Farwata Moudine, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Union des Comores, Son Éminence le Grand Cadi, honorable invité en provenance de plusieurs pays, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Monsieur le Président, nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir permis de vivre cette mémorable journée
journée qui marque la concrétisation de l'égalité des chances et le partage du pouvoir homme-femme aux Comores par l'investiture de Madame Médine Siti Farwata au rang de gouverneur de l'île autonome de Ngazidja. Aujourd'hui, les faits viennent concrétiser la phrase qui dit « Émergence rime avec égalité des chances ». La cérémonie présente se déroulera comme suite. Nous écouterons la Fatiha par le Grand Cadi. Ensuite suivra la lecture du Saint-Coran. Ensuite suivra le mot du bienvenu par le Grand Cadi, Mohamed Saïd Atouman. Et nous suivrons à la fin un mot du gouverneur, Madame Médine Siti Farwata Mondi. Kwezi mtukufu rais wa hili ya Komoro, kwezi mama habari mzazi wa hili taifa la Komoro, kwezi na bibi na mabana wa mahakama ya juu, kwezi bibi gouverneur wa Nyumeni wa leo, inshallah, watukufu mawaziri, mabalozi wa Nsimbali na Bali mlona makazi wa Komoro, mtukufu bwana Kadhul Kudha, watukufu wageni mwatukuza ya nafla yenu, wazee wangu manotablu, wazazi wangu wanama, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Usiku wa leo ngasi harama mafanikao hamando borwa mwezi mtukufu nanda yakate na ino mafali mtukufu ngatendere shukuru ya Mwenyezi Mungu uyarwasilisha bana masalama salimina arwasilisha ritershudiye omstakabadhisha waweze dhamana za heshima shangazija haamini usoni mwele taifa la Komoro wa gouverneur wa hatu Bibi Siti Farwata Mudini. Usiku leo ngojonjia haruma tarehe ya siasa ni maendeleo irimisa oswa sawa haruma fikira na ndazi za mrume na mrumshe Komoro. Na singara minyokaya hizo esenazima bwana mtukufu rais wa zitianziani vano no mwaha 2030 ngajo waswili inshallah nezi alama ngarizionao shaya alama ya handani dainu ione saukaya hakika kweli hunu Komoro emergence ingelunga nao na egalite de chance emaendeleo ngatanganya wendo mshele mdume Komoro hizo desahimisa letengo linuvanu desahimisa vanu rioneste omstakabadhisha kirasmi wa Bibi Siti Farwata Mudini haruma zejukumu za gouverneur wa heshima shangazija ne mafali ngajelelea ina nai bange aradunga mlo amini wa Bibi Siti Farwata Mudini ngashondunga ifatiha halafu dunge makara ya Qur'an wazimana mwana hatu halafu terishidie diskuri ya mlahikio wema wazimana Kadhul Kudha ngajerishidie gouverneur wa hatu inshallah. Wassalamu alaikum. Al-Fatiha.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك الصدور. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Kwezi karibu kadhi mkubwa بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كويس متكوفو سيد الرئيس وهي دولة يا كومور وتكوفو موازيري ودولة tukufu zaze mtukufu Mheshimiwa Rais wa Daula, mtukufu Bwana Gouverneur, Bibi Gouverneur Sabahan, mabana ambassadeur ikawa ndo mwakilio zensizahanyo harumaye daula ya Komoro, wazazi watukufu ekawo nyindo wanrumloza olelo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu, kabla ya kalima noti pia ndo habauka Garijushoi manza bazima sonti rabe alhamdulillah. Alhamdulillah ya tafsiri ya alhamdulillah ashukr yoshukura. Manadamu mshukuriyo ojumaze neema Mwenyezi Mungu yamfanyia. Mwamfikiru kaitsia hatu mengoni mweza tika wa Mwenyezi Mungu yeuzanza neema. Hazinaemesha yeuzi naemesha hainaemesha haku abunge wajibu mshukuri na ikakarja mshukuria Mungu waye de ambauka gabo khasara okam Mungu waye de ambauka wala in shakartum basi ikamshukuria mjomzidishani zenema na mnikani wala in kafartum inna adhabi la shadid
yode khasara ya bakiao lokekaka mjashukuria aho lepila habukati inshallah mgojo panio mwali jailie rikemengoni mwawanyi mshukuria za neema za hayarini. Ama leo watu wa Komoro khas afikirikati na kufanya matalazo zumejibano juma zelongoza jaban lelo nezare hansiban nevama na yakaulabisi waban lelo shasi wa Komoro ngazore shelendo ngonzima rahanio kasene ya juhabu asubuhi amini Mwenyezi Mungu yekaro haita swala asubuhi basi kama swala asubuhi baada ruku hajhuru kunya heraka ya bili mruja na indushporo kunut kunutu hiyo yo hadisaka Allahumma hdini fi man hadait hata mraho romu iso hajana kalima tsazinu mruda zambabi wanupia washarikiana re imamu re maamuma washarikiana uharumwe kalima hiyo ze kalima za wisi eze kalima za wisa za disendri ze kalima za wisa za disa wambo Mwenyezi Mungu ka innaka taqli wala yuqla alayka ngude haki ekaide haki yufanya si urudi mwambie uka innahu la yadhillu man walaita kujaparo dhalilisha uo wa mtukuzi wala ya'izzu adaita wala kujaparo tukuza uo wa msisa tabarakta rabbana wa ta'alaita abgamanzo si wa komorike yabo emana hili misena mzima ndasi yajuobotasi haswali hajaneze kalima zinu ruiduri tsambalia edepwaka kazi amini ritsambalia bala elimbwaka ka aminize kalima zila ya zamba kambude haki yeutukuza wa kutukuzao yeudhalilisha wa mdhalilishao yemaneri ya lazima rijilazimishe na imani ya uamini hata mwa amini zwambao Mwenyezi Mungu hena tasi nezetu kumena sanu za huisha za hera Ramadhani gari mwambia Mwenyezi Mungu namna hiyo yende haki abuke watu kufleo ngwa hukumu hatukuza BBC Tifarwata ake gouverneur D'abord, comment tu commentaires? Comme quoi, hukumu. Aongea hapo. Izoli mwambi yao. Nizoli mwambe yao. Leo ye Komoro hasa tandengazija he fikra no tsawizi wa hera iswahe daula no uoni mwema wae haono weleha tartibu hamada inu iliye mwanamshe yarenge fungu oharmo mwendelo usoni wakidhamana kuu za he daula abara fikirko haonondo haukamnu mzaze na msojo mwabani nongonzi hadisone sazi alama za uzazi leo wakati shandu ya kaurongo wabanu amba almuradi nyujo na maslaha ya fungu ya batimana mzazesa tarisha baino da honi huu nyujo na maslaha fungu ya batimana ye kotabu umzazi haonoka kaja jori para vanu atarjatke vanata hosa kumela ngabi na msumu ahongwa hiwenza ene ujoka henda hule ambaye sababu mwaba mzazi idhan mzazi oimrikao Mwenyezi Mungu hambilikisha rongo mbili yaturi bilikisha si wando waume muhimu mzazi Mwenyezi Mungu hambilikisha irumbi Mwenyezi Mungu hambilikisha ilmu yatumika haukamzazi
winde manadamu ikabo ikaimana isaro humbani hamzaya ambahala kumamso windo Mwenyezi Mungu yammilikishe ilmu ya ujuwauka emana winge inanzaya batinoka harongo hamlisa hajoke emana winge mmade batinoka harongo hamlikadala hajoke emana winge wanzo asiuhe batina urongo hamsiusa yani ya ilmu ikao si wa baba si kariniyo yoyo mzazi uone ujuwa urongo wa lugha na ina mrutujo urongo abugari alinyoka ili wakati mrajwa wa lugha ya urongoza na urongowa na pelesa maisha ya mrutujo urongowa gari alinyoka na nasirijwa urongowa ujomeleza gari mfereshi yao omfuzwa hali haukaina namna yote shainu alama jema ya ukaya ekomor ne mwana mshemkomor leo ndo mwana mshemkomor ya kaubali yaki ne kamrwa balighi amuna wamrwa lozi wao abungele wambalighi ya rais wa henda ulamlozani na mkewa zate wema imana kasome Qur'ani wana zahatiro ahambia mzazi baraka ka inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Mwenyezi Mungu mamrishoni mtekelezeze amana mziko wenyezo si amana maamini wa hizo na mzitekeleze usoni mwa wenyezo abuke ngari aminioka kuna ukamro mzaze bakhili wala kuna ukamro mzaze dhalimu wala kuna ukamro mzaze mhalas ngari amini au kayo tusifa ya mzazi hauka mzazi yalelwa lazima lele mzazi yalelwa lazima lele mzazi otulela wakajalelwa abungengare aminiyo ka hema lesiyahamo gojolela ekomor mengazida khasa insha Allah abungewa tukufu Nushukuru ya Mwenyezi Mungu yari hifadhi yari nika amani rabiriwa nizipande uharumeti ya hatu ikawa harumati zirwajina wukaba ya ziro na adhabu kani shasena mwarere yao heze kheri za hae nezenema za hae yetu wajanizo hawangu Yawosi wamba Mwenyezi Mungu karitu uhambia urejeze kudurali boni shangari uhambia yao uririkeyo hawangu yonde malaika Mwenyezi Mungu hena rere yao yetu rere hawangu juzi watukufu rihonana nelikafa la heshe ijungu iziro shabiro harumenti ya hatu shana mangaleo uhodari wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma mfumo mifumo mili yao haja na Ramadhani na wase izahula zaka humpia wahonze za jamia shahata na Ramadhani ili ije tulizo wanadamu utumweni hima ya nchi habauka badala ya ukaya mkesi mkenga manzo mlepo tasi mlepo msana mlepo masihu amapandara wasuli na mleka dozima Seleka lotima hiyo eba mimto uhunda kamnashiro hula itongeza wadu wazo upepo au kipa vya hajabu magharibi watsanga nyao walupa zishu kwetu bisi wadu wazo upepo au gea watukufu rishukuria Mwenyezi wadu wakahu gagaga hoti tabu siri heyata shala alhamdulillah eza kautirizi jiri zongo ya hukumu zirendeha
Ama alhamdulillah esaji baada ya usiji sha izorabauluka si wa Komoro lazima liamini kama qaddara Allahu fa'al enalogo nguyazi kadiri yetu zifanya jibiwa zijibiwa koza zikoze heya siya ma qaddara Allahu fa'al izo nguyazi kadiri yetu zifanya abugenda aminiana ikari aminiana ngaruvuka nasirifu kukunga ruvuka inshallah abugenda ngombe ya dua BBC kifaru tabuhindi Mwenyezi Mungu yahunike ze hikma zahahe yahunike utekeleze amana zao amane hele manaula ya subhanahu wa Qur'an wa idha hakamtum ikanda hukumuyo antahkumu bil adli na hukumuha uadili we mzazi wako wana we mzazi wako wa baba we mzazi wako wazazi we dhamana wa heshisi wa shangazija Mungu tutailia inshallah shesi wa shangazija shinawiri hopa samrumza ze mwema mwenza nia njema na roho njema jawale loma na mwema hajafaiye si hero njema hahe ne malezi mema ya mungega andalinga mtimizi awanga ukaya bibi gouverneur kumshukuru yeye iwanu bahudhuria ilimjeke mashahidi wa humrego aminia hahe usiku wa leo marudi maonesa zikitializa hanyu rango kufotewa hahe atajawa Sulimanu makaujamke mashahidi wa urengaze kwa maana hizo ukaswati pia gasilezo maana ya uombeye mambo amana dua Mwenyezi Mungu yawanike taufiki wendese watekeleze hizo lijojibiwa nizokuwa tujibiwa inshallah juzi ila juzi zikaulu ngeta la wehia suudi basi uharume wakaujane kunutu basi zedwa ya imamu ya kauziwa bayabo uombe ensi ya hahe sidenge mafusema ensi ya hatuje kainsi ya hatu itoka hamaka ehasi ya hayo wa hayo wa kheri wa hawa uyombea watoka hamoto wapiza mbona haulie wakatika uhemila Mwenyezi Mungu swalani ya Mwenyezi Mungu hedi hatusema za usalama umma wa Islam pia kuombeeni ya hahe kuombewa waislamu kuombewa mafamana wa hensi hahe kheri na baraka Mungu yajalie ya hao yendelee hifadhi eza barindi si sirijida hiyo waislamu watu zabarindi ile mafamana wa hatu tuombe ya Mwenyezi Mungu Mungu yawanika taufiki yawanika ushizi yawanika wakatika eni sawa tuhunda taufiki ya urenda roho ya kuna maisha yetu ya akili ni sawa tu una taufiki ya urenda roho ya maisha yetu arudini abangekani wa hivya nao na sujani kwa waislamu na rati lingo hili badili ikiwa kuomba Mwenyezi Mungu yanikeze kheri yanikeo ni madhamana wa hatu taufiki Mwenyezi Mungu ajalie wa mshensi muhamro Mwenyezi Mungu ajalie ya wasaidie ili walende sero walineemeshe hizo neema kwa watu wanika inshallah ugengali uombe yao bibi gouverneur Mwenyezi Mungu tuunika inshallah bitwana saliha wahuzigiza wema inshallah wahuzigize wema ili muwasilishe ze dhamana zinu hamane namna wazinga msahafu wala baamini yao ikao atasira kama tusena muasisi muha ojume aminiyo abuke Mwenyezi Mungu tuunika tawfiki inshallah wallahu ala ma naqul wakil wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gouverneur, Madame Sidi Faranta Moudier, pour venir présenter son allocution. La Khalissa au gouverneur Ouahatou, Sidi Faranta Moudier, la Diarra Bismillah, à passer comme la Kazakh.
de l'Union des Comores, Imam Razali Assoumani. Excellence, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Madame Ambali Azali. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente de la Cour suprême, Excellence le Grand Moufti, Messieurs les élus, maires et conseillers de l'île de Ngazidja, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité aux Comores, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Messieurs le secrétaire général de l'île de Ngazidja avec les commissaires de l'ancien gouverneur, l'équipe sortante de l'île de Ngazidja. Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos grades et qualités, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord, en premier lieu, de vous adresser mes vifs remerciements pour votre présence en ce palais prestigieux qui honore cet événement solennel et lui confère une dignité à la hauteur de son rayonnement. J'adresse mes remerciements les plus sincères au Président de la République, son Excellence, Imam Razali Assoumani, pour la confiance qu'il m'a témoignée et à travers moi toutes les femmes éprises de progrès et de justice. J'adresse également mes remerciements à Madame la Première Dame, Madame Ambali Azali Assoumani, pour son soutien sans faille, son expérience de femme active, ses encouragements et de toute son implication. Et enfin, la mouvance présidentielle, ma famille politique, qui m'a d'abord choisi et soutenu jusqu'à la victoire. Honorable assistance, nous sommes, en cet instant solennel, témoins d'un événement mémorable qui consacre en ce jour de mois de saint du Ramadan le début d'une ère nouvelle, celle de l'émergence féminin. En effet, la première investiture d'une femme au poste de gouverneur dans un pays respectueux des coutumes et des traditions est de l'ordre de la détermination du président de l'Union des Comores qui a fait le choix politique et sans équivoque de promouvoir la femme comorienne. Une volonté manifeste qui a trouvé sa traduction politique en phase avec celle de son peuple pour être en adéquation avec les enjeux du 3e millénaire. C'est donc grâce à la prise en compte de cette problématique au premier plan dans tous les domaines et a priori politiques que cette vision nouvelle qui a mis en exergue la parité dans les postes électifs me donne le droit et le privilège de m'exprimer ici et maintenant devant vous. Je vous adresse mes remerciements à vous tous, en mon nom et au nom de toutes les femmes, aux chapeaux de toutes les couleurs, les réseaux femmes, les femmes rurales, tout comme les hommes au COFIA, les jeunes leaders, les mouvements citoyens, la chambre des agriculteurs et des agricultrices, les chefs religieux pour leur tolérance et les notables épris de sagesse et de droiture. À vous toutes et à tous, je vous serai toujours reconnaissante de m'offrir l'honneur de porter dorénavant très haut et très loin le flambeau de la femme comorienne.
a fait bouger les lignes. La belle victoire du genre que j'incarne aujourd'hui vient compléter celle d'une élue députée, de 4 élus maires pour enfin consacrer une femme gouverneure. Pour réussir un tel pari, la paix et la cohésion sociale ont été les conditions nécessaires et indispensables pour garantir une alternance politique apaisée et sereine. Je retiendrai que dans cet élan citoyen de paix sociale et de concorde nationale, j'ai été émerveillé par la volonté unanime et partagée d'œuvrer à la consolidation d'un socle fondateur qui nous montre le chemin du progrès et qui veille sur notre volonté de vivre ensemble, solidaires, unis, autonomes et dépendants. Un destin commun qui suppose une dynamique républicaine inscrite dans le respect des lois et des règles qui fondent une nation et consolident un peuple. Honorable assistance, désormais la nouvelle architecture issue des assises où les citoyens se sont exprimés les uns et les autres à travers leur groupement sociopolitique revêt une dimension inclusive qui renforce la cohésion et la solidarité, un ciment fort qui augure d'une paix durable et une solidarité qui offre les garanties nécessaires et indispensables en faveur d'un développement durable. C'est fort de cette conjoncture favorable qui réunit les conditions nécessaires à l'émergence que la gouverneure que je veux être saura gouverner dans le respect absolu de ses prérogatives et je m'y attacherai à chaque instant à donner le meilleur de moi-même. Car à travers ce choix citoyen, le peuple a choisi de privilégier la démocratie participative étayée par une administration de proximité soucieuse du quotidien et du mieux vivre. Ainsi donc, dans mon premier chantier sera par conséquent de lutter contre la fracture communale, car au terme de la première élection, on constate un déséquilibre tant en matière de ressources humaines qu'en termes de recettes et fiscalité. Ainsi donc, dans les communes dont j'ai désormais la charge, je privilégierai de développer l'intercommunalité pour renforcer et rendre effective la continuité du territoire et ainsi assurer un développement intègre par des projets porteurs ambitieux en phase avec les enjeux de l'émergence 2030. Ma principale préoccupation demeure l'éducation de base pour lutter contre l'analphabétisme et surtout pour dresser un rempart contre la délinquance rampante, la toxicomanie et autres fléaux sociaux tels que le chômage. Clément disait que l'instruction naît la grandeur d'une nation. Je m'attacherai donc à travers l'éducation de base de développer une école intégrée qui inclura des aspects de santé, de loisirs sportifs, de sport scolaire, d'hygiène et d'instruction civique pour apporter à nos enfants un mieux-être, un mieux vivre et permettre à la majorité d'entre eux de réaliser la plus simple des vaccines, qui est un esprit sain dans un corps sain. J'ai en perspective de développer les matières scientifiques et techniques et intégrer progressivement l'initiation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour être en phase avec le 3e millénaire. Honorable assistance, notre pays connaît un exode rural accru qui continue de manière exponentielle à priver les régions d'une main-d'œuvre jeune et surtout de la non-transmission des savoirs et des pratiques, ce qui conduit à une conséquence directe caractérisée par l'exploitation à minima des ressources et entraînant de facto la rareté et la cherté des produits. Pour dynamiser le secteur de l'agriculture et de l'élevage de la pêche, je mettrai en place un centre de développement régional qui procédera à des études monographiques pour déterminer les produits spécifiques pouvant être développés et exploités dans les régions. Le produit spécifique régional pourra donc bénéficier des études scientifiques en amont et en aval
et surtout mobiliser le maximum d'intervenants grâce aux multiples débouchés. Il s'agit de mobiliser toutes les énergies et toutes les ressources pour ce produit qui assurera la cohésion sociale et développera les opportunités locales. Des formations accompagneront ces projets pour faire de ce secteur un levier de développement local et créer, grâce à l'appui des partenaires, des dynamiques en matière industrielle dans les secteurs avoisinants. Honorable assistance, au moment de prêter serment, j'ai eu une pensée aux belles choses que je réserve à mon île et à ma modeste contribution au développement de mon pays. Et cela m'oblige à rappeler aux politiciennes et aux politiciens que nous savons tous qu'en politique, la règle essentielle qui prévaut, c'est celle de l'alternance et elle ne varie jamais et par conséquent, ce moment solennel est exigible aussi bien au début qu'en fin de mandat. Personne ne peut s'y soustraire, car c'est faire offense au peuple qui vous a donné mandat et aux institutions de la République. Un politicien célèbre disait « Le pouvoir se résume en des édifices, on y entre et on en sort. » On ne peut pas prétendre jouir de cet événement solennel en début de mandat et s'affranchir sans motif en fin de mandat. Car Dieu, les femmes et les hommes en sont témoins. Pour conclure, honorable assistance, je prends conscience de l'immensité de la tâche, de la noble tâche et les nombreuses attentes que je peux susciter, mais je vais me mettre à l'œuvre et donner le meilleur de moi-même. Honorable assistance, mes amis, mes proches et ma famille, tous sont ici parmi nous aujourd'hui. Et c'est avec eux, avec vous et avec nous tous, ensemble, que nous bâtirons Ngazidja, île de paix et de prospérité. Je vous remercie. Mheshimiwa wa Dawla ya Komoro, Imam Al-Ghazali Assoumani. Mtukufu mzazi mlezi wa Dawla ya Komoro, Bibi watukufu mawaziri wa Dawla ya Komoro, mtukufu rais wa baraza la mawakala ya Komoro, Bibi rais wa baraza la mahakama ya juu, Mheshimiwa Mufti Mufti Akbar, watukufu wa Ngazija, warumishi wa LSI wa Ngazija, watendelwa ni mwenzi shipinda wa hao, na wakala mamera ni makoseye wa LSI watukufu madhamana wa diplomasi harmaye Komoro, watukufu manotabu, watukufu madhamana wa chambre wa limaji, watukufu madhamana manotabu nani mazefu wa dini, walezi watukufu wale lesi wa Ngazija nani watukufu wa Komoro, ese jareke zangu nyonsi pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ahadani na miruhusu ni Mwenyezi Mungu na wasilidale tamada zinu leo. Mwenyezi Mungu yachangie vidonda walezi watukufu wajua lela ensi wajua tena walelene wakazi wa hensinu mwanza haya nimbesheleni marahaba hanyo nsipia honjo hawinji oda kitukufu linu leo har shughuli muhimu mashhur harme Dawla ya haki ahadani kamu beshele marhaba kwezi mtukufu rais wa Dawla ya Komoro.
ikao na utukufu wanaonesao. Mwenyezi Mungu ajalie nishinde nilingane neze juhudi anaonesa zoni utukufu wanaonesa kama benzi. Marahaba ya heshima ya hangu naendelee Bibi Ambar Azali zatelezwa ni taifa la Komoro. Umjitoleo kutona sifa ikao de yaonesa umsaada ya hai ya nimbailia no aminifu no unanya yanonesa Mwenyezi Mungu kutogiba shasirani. Zinu pia hahanta ya heze jure mwanamshe Komoro. Kamina kamayo kaya kazina usia bani. Ngojoe mwendelea tena. Yonga mina yakini. Gamuka manio ukerati wa ushinzi munu bamu wa hawa. Sipotiwa kweli. Na miga mina yakini kamjofanya hazeli ya lazima. Shakarari kudali wa ushinzi munu bamu wa ushinzi munu wa hawa kwezi. Marahaba ya furaha ya heri presidensiye ikao waniingilia haina wakati wanisungua waniwanilia hata wasili harma oshinzioni watukufu manotatu nemaze kwa dini mwanesa mahaba mwanesa ankili ya damno na ukaya mrangu wako wakati ujawa ukaya Komoro leo kena ujua ikaye watino wanaha wanawashi kwesi watukufu Rilangu wa rikubaliana sonsi pia karede arazor badili mwenu. Ribadilesha ya mshinzi hasonsi pia rishikubali. Leo mhimi hanyansi pia rishitenzi yani. Ne ukweli wa hazo damiba na himama leo harumali tuengo jitukufu wa madalini. Izo ziga kwenye fikra njema. No amini fikao rais Azali Assoumani azonesa. Petakanyama. Kaya nduabe manamshe harma hele jazinu harma siwa langa zitaikao likansi juma mshinzia ya mila likanzi shake jakanziro holiho yemini akam amini kasono gondoeleha akam amini manamshe Komoro kaya wa shida ya tsanga armale de taifa la hali na ni waleswa tukisma notari ikao kanina fursa ku hamensi ya uaminifu na usomeso wana na usomeso wakazi wonsipia na uhashirisha na habilie amani ya hensi gasina yakini kakamna uriransi na mjoni himilia hata kwa subishensi inu ubani ya wasili ya lazimi wasili na mbasa huwa hensi inu noana wahe Komoro kangwa bensi abanukozi nkisa lazima tulizame Rizama zinji ngazo Jose nesa hamisi tenda inshallah taala shanga mwanjoni kaya ngazo kanya wazima lesinani ekangwa wenzi garumbu ristehe sharia ikao de sharihansi rishisteni rishibane wakati ranchi ya harmaze hazi nani wakati kutoka roho risteni walikao ndo wali amini waliko amini wali sibisha harmaze jarajazini Ruahishimu wakati kutoka uroha liwalahi liwambe kangaredo zake. Wakomoro sawarangu wakaelezi Komoro kutobalema siwa yangu nano wanawasha wa Komoro rirangua na sika jari ya ubilia Imamu la Azali Assoumani ende sensi wakana yete ya onesa komani ya onesa akli ya onesa uwezo watimia ya uhabile na siwa ende ama mbasa uo muhazizi na mikomila na singa sina yakini ya ukaya Majama ekipi haki timu iwasili nani za rasmi yaka dozi wasilisha kwanza hera bila lamina inshallah taala
kamukushirioni kheri na tunu njema inshallah taala jalsa njema ya furaha na mshekezi zake fumili jao ngaredera tema ya damu mu kamba wengi ndio mwasilishe almasa kama ikaondo na kubali mitezo heshima na kwanza ni watu naye no aminifu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Wale maguverneri wa Pwani na Mwali na Al-Imam Azali Athmani, mada njema ya hawa ya amani inshallah taala. Photo. كنا أعطيتك من الشاكرين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم يا من علمه لا تحصى يا من أمره لا يوصى يا من خلق البحر لموسى بالعصا نسألك لمن سقفك العصا ونظم حرفا أن تجعل هذه الآيات حابسا وبحرا طامسا وب70,000 من الملائكة حارسا. اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه أو هديات أحرق صدره وحط مكره وادخل له في نحره إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا موتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شافيته ولا مسافرا إلا سلمته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا رب دين المصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب دين المصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب دين المصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا محمد بفضله سبحان ربك رب يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. Pardon.
kaudunga omlabiso amini haurenga shesio shangazija sha Madame Gouverneur Siti Farwata rangu au Palais du Peuple. Wakati da unu wonga ni bazima ne mwana hanyu wa reseaux sociaux agodan ba Odene Souf ikao raisi akana na uruha ngasi hunu Palais du Peuple ngasi hunu Palais du Peuple ndo kaudunge mahfala ya hum labiso amini wa Madame Siti Farwata arenda na mdinkani ana kwa ana ele tengwe Abou Goda, salut. Goda. Swalifa, ça va? Salam, alhamdulillah, salam. Chris, ya mustahil. Salam, salam bang. Ngasi au Palais du Peuple ya hii daula ya Komoro Moroni kaunra kaudunga ana kwa ana ya hii investiture ya Madame Gouverneur Siti Farwata e mahfali yende na kaza kifo katira unuwo uwo awenge banda ya chapeau bleu waje chapeau rouge Maswa. Watukufu mdunga wa reseaux sociaux ya mtangazaji wa hanyu agodan ba Odene Souf domjulizani ukaya ngasi au Palais du Peuple ya hii daula ya Komoro Moroni kao rakaudunga hafla unela sawa rakaudunga hafla ya hii omlabiso amini haurenga thamana za Madame Siti Farwata ushangiriji wa chapeau bleu Ngoni haiba. Ngoni haiba haibanu. Ni majirani wa Siti ndo kuwa. Watujini ngombe. Majirani wa Mrotu. Oh, majirani wa Mrotu. Madame Procureur ça on a fait le pièce spéciale. Wajak mashghuli. Bada chapeau bleu et le chapeau rouge warenga dhamana yao. Wamesikia hata foto. Banda chapeau bleu, le chapeau rouge. Cher,
اسمعني وهاني هنيئة ايشا ترى الهم نسمعني وين ترى الهم نسمعني مرة جيني باري On prépare le 15 juillet. On a déjà envoyé à la Gasi au palais du peuple haudunga shughuli. Banda wazade wa chapeau bleu uliondo ushangirizi hao shule jani kwa jolala tawanu waja wahimilie emrumshi hamandao madam situfarwata ikao lelo la kaoneka mbango wa urume shesi wa shangazija do mara ya mando rango dunia utengwa mrumshe ya ruma shesi wa shangazija abonge wazade wa chapeau bleu wambango wa johi hamadari haumshangiria haina fikra na ndazi za ubasausa shesi wa shangazija nenti ya Komoro. Madame Harati kao rais wa Hesha Chapeau kanza lishembabi fikra zao waliona mnogo funvu Hesha Chapeau harmai e ceremonia lelo ya prestation de serment ya Madame Siti Farwata gouverneur wa Sheso Shangazija oskwa lelo ngo niko daraja ndikozi oskwa leo nusukumu wahemrumshe wahe dunia kamili haswa de mrumshe wa Komoro azalia reza daraja à la fois histoire et revrakani et la réalité. La femme comorienne rentre dans l'histoire. Rirenge, chez Siwa Shangazija, Garjo Shendesa, Nasingar Joshendesa Andro, Rahano Wavira. Siti Farwata, Kanaupa Shameli, et ce que je compashia, où je passe à Hauser, dans l'aéroport, à comme de Hantitarehi, Ijoka Matbout, Warupia, Wajoloja Wona. Est-ce que Mgazija, Manam Shemgazija, Yakaujere chez Siwa Shangazija. Marhaba quiz. Marhaba. Madame lelo ngao vamana wa Hesha Porush ikao yo mengo ni mwezi mbinga zishangiriao ezi ya Azali Asuman
aushangiria tena Madam Sitifaruata abori kanza rushi mbabi ureleze usiku lelo inu kolondo handani manamshe mkomori ya rumao shesiwa rangu siasa ya hemi jengo injanziani usiku lelo shaporuju vamana ngoni sonongo endele kwesi shukuriao kaya ezerogozi birindo BBC Sitifaruata gouverneur alhamdulillah rimhimilia hasontize toutes différentes couleurs kususa ne chapeau rouge rimhimilia au kaya ngartokana mzaze ngujurumenzino awende sandro ishawauta go uniko daraja hindi ya siasa ya kipolitiki haurambe dezefali za kisiasa za Madam Sitifaruata ngamjoshira mumshangirie haunga mjofanya ile audo norjedi ngoni no ngarugo mkavani ngasiponyo nzima sindava nudahi shongarenda uhata biwasilishe depute tena kamgwa benze hususani rivehe mamera wanawashe na madepute wanawashe bitowe depute mwanamsha mwesha porujisha utalari muhimilie daina BBC Sitifaruata marhaba Mazongo. Chapeau rouge tawaru kao washangiriawe siasa nezifaliki za Madam Sitifaruata na Imam Al-Anzali skwalele ino wanrashe wa Chapeau rouge waja hawinji hawimilia siasa harumamla biso amini wa Madam Sitifaruata haurenge dhamana za gouverneur wa sheso shangazija enyi wanrashe ngamnikao daraja hindi ni skwalele uno leo handani ngarihidimiao Mwenyezi Mungu na mtume ni malaika ya hahe urahenda mbio urahenda hata rawasili rajarakabadili dhamana zakana mheshimiwa guverneri Hassani Hamadi yakoje yazimike Madam Guverneri Sitifaruata jaza handani Chapeau rouge inu Mouvance sifflet yablakaya Chapeau rouge sifflet ilodi ngoni mwe Mouvance présidentielle nafu rijavanu rijari shukurie marahaba President Colonel Azali Asmani yeshewa shinu ni mahada shinu yarinika ezavili tena ana ushukuria na utosa Madam President Ambar Asmani hakema na rawasili banu yanu mahaba ya hahe shetumbilewo heni mdundu tusomnika shetumbe shingazija shalewo mahada yanu habangu hantizo Madam Guverneri Sitifaruata eza satena na ushukuria ngariboshia marahaba riveheze marahaba za hatu hususani de maulama wawelewa warisejia eza virine monotablo yangazija wohenda waelewa ekaze fikrazinu wazitali wazibadili rikanti haruma asis rija haruma frandomu zirais ebenge ngariboshia marahaba za hatu ngaribosholo wangazija na ube haze marahaba za hatu haruma shesi wa shanzuani waelewa wavoti fadhili Guverneri Fadhili moyakaya awe kipiti yarudi aveha mwalinga ngariboshao ze marahaba za hatu wavoti Guverneri Fadhili abo wa mali uelewa ukaya abo ekomori ngeshanjeo mbina engazija ngeshanjeo mbina insha Allahu ngarjo wasili owamba unai koturongolea ngaranza mabadiliho ngaranza oyensi ibadilihe ebengeye de garbashele yao ministry Demonstrier marahada ngarbashele yao ministry rawasili ekangwa benze ngarjo nana ngarjo fanya za conference za hatu si Chapeau rouge abu ngarjo nalikani ni majurani fanya za conference releze za fikra za hatu releze maelezo ya hatu bangaranzo watangazaji
watukufu mdungao reseaux sociaux ya mtangazaji wanyu Monsieur Bahauddin Yusuf Agodan ngari ziao banu na ngari karmi hafla ya hum rengo dhamana wa hema guverneri letasila leo yandi Somali iruha mwende nzuani lejiwa jiundu hunu pale du peuple haulabisa amini Madame Siti Farwata ikao de vote wa gouverneur Armesitangazija na ende mrumshe wa mando ya rengao dhamana jazinu abonge watukufu ikao mridungao ganyi wazima ne réseaux sociaux ya mwananyu Agodan Bahauddin Yusuf rangu au palais du peuple rumakaudunga et cérémonie ya prestation de serment ya urenga dhamana wa gouverneur Siti Farwata ngarjona natena M2 kambwa benze homlabiso amini wa rais Imam Azali rangu detere ya ikoni ijiunrao maluzini domjodunga hafla yo leta sila M2 le 26 mai 2019 insha Allah hasala man amani tsumunjema ni wandu makahurdunga garjona natena haruma njema za saya za uheza entine masiwa ekambwa benze